Аҩызара ныҟәызгоз зааигәаз ҳақьиара злаз абас ихуҳәара алшоит Аԥсны аҭоурых ихадыру аетапқәа рыҭҵаараҿы крызҵазкуа аҭыԥ аанызкыло археологиа амаҵазыӡуаз археолог аетнолог Руслан Михаил-иԥа Барцыц. Иара драфторын имаҷымкәа археологиа хырхарҭала аҭҵаарадырратә хкьыԥхьымҭақәеи ҳамнографиақәеи ашәҟәқәеи. Зус издыррала изыԥсадгьыл абзиабара иахаҿыраз аҵарауаҩ Руслан Барцыц иԥсра агәалсра дула ирыдыркылеит иуаҩратәы ибзиаӡаны илызкаауаз иҩызцәеи коллегацәеи ҭынхацәа. Иашан цәгьа исцәыхьанҭоуп сҩыза гәакьа ҳаҷкәынцәа аахыс еицыз, еиҩызцәаз аԥсуаа ишырҳәо еиԥш зҿаҵахәы иҩшаны еицызфоз иахьа иаамҭаӡамкәан ииашаны идуны иԥсахит, иаалҟьаны ҳазыԥшӡамкәаны аха дуӡӡак абас идыдымацәысны абас сыкәша-мыкәша итҟәасуашәа абас избеит, сзалымӡеит абжаҩымш суеит, абас иҟоу аҭагылазаашьа сзалымӡеит, избан иоуп ҳазыԥшӡамызт иаша азыҳәан иҩызцәа. Аҵарауаҩ аҭоурыхтә наукақәа ркандидат Руслан Барцыц илагала даараӡа ирацәоуп аԥсуа зҵаарадырра аизарҳара аус аҟны. Акыр шықәса инаиԥынкыланы археологиатә усурақәа мҩаԥигон ахԥатәи ахәбатәи шәышықәсақәа ирыҵаркуа ҳлӡаатәи ажәытә уахәамақәа рыҵакыра адгьыл аҟны. Дрылахәын еиуеиԥшым аамҭақәа рзы Аԥсны имҩаԥысуаз археологиатә ԥшаарақәа. Барцыц ихылаԥшрала имҩаԥысуан Башкаԥсаратәи археологиатә експедициагьы. Зқьышәиԥшьынитәи ҩеиза шықәса инаркны Руслан Барцыц Пицундатәи аҳәынҭқарратә аҭоурыхтә культуратә ҳәырԥсара иҳабыс дыҟан. Активла далахәын амилаҭтә хақәиҭтәратә қәԥара. Дрылан аиҿкаарақәа аидгылареи абрыскили. Аԥсны Жәлар Џьынџьтәылатәи еибашьра далахәын. Дыҟан Пицунда ҳабла арратә комендантс. Иԥсадгьыл аҿаԥхьа иибаз аџьабаазы ианачоуп Леон иорден. Иуеиԥшым аамҭақәазы нас Руслан Михаил-иԥа уи нас анаука даҿын археологиа цәгьа аџьабаа дуӡӡа ибахьан. Иуеиԥшым Аԥснытәи абаҟақәа, Тамшьтәи, Бамборатәи, агьи сыздыруам Маҷаратәи, иахьӡу Башкаԥсаратәи ашахтақәа анҭаҳҵаауаз аума есымшагьы иадыԥхьагыланы даҟан, есымшагьы аусура ҟаиҵауан, уи нас амилаҭ хақәиҭтәратә қәԥараҿоума, агьи дахьааугалакгьы Руслан есымша иҭыԥ ибзианы иӷәӷәаны, иаанкыланы, иаԥхьа иаҿыҩеихон дымхьаҳәхьачӡакәаны иԥсадгьыл азыҳәан, иуаажәлар азыҳәаны, есымшагьы иԥхьагылазы, раԥхьагылазы, иҩызцәа аӷьеҩқәа дрылагыланы абас инеиуазы аԥсуа ҷкәын Руслан Михаил-иԥа Барцыц шьҭрала Гәдоуҭа араион Бармашь ақыҭа датәын, ҳаҵара иҵон Блабрахәатәи абжьаратә школ аҟны. Иара даныхәыҷыз инаркны аҭоурых дазҿлымҳан еиҳарак археологиа. Қәшиарала ашкол даналга дҭалеит Аҟәатәи апрофессионалтә техникатә ҵараиурҭа. Уи аамышьҭахь иҵара иациҵеит аҭоурых зиндыратә факультет аҿы. Зқьышәиԥшьынитәи жәиԥшь шықәсазы Урыстәыла археологиатә институт аҿы аспирантура далгоит. Руслан Барцыц зқьышәиԥшьынитәи жәиԥшь шықәса раахыс ааԥсарак ҟамҵакәа аус иуан Аԥсуа зҵааратә институт аҟны. Москватәи аспирантура ҳаиццеит, уаанӡа Қарҭтәи аспирантура дҭан, уи иаанижьит, избан аиҿыхрақәа наҟалагьы уахьынтәи дааҟәыҵын, нас Москва ҳцеит, Москва ҳаицҭалеит, Уадакаҿы ҳаицыҩнан, зеиԥшнхарҭаҿы Уадакаҿы ҳаицыҩнан, убас еиԥш иааз уаҩԥсын Руслан Михаил-иԥа, нас ҳазегьы есымша ҳџьыбаҭәны агьины астудентцәа, аспирантцәа есымшагьы ҳагәқәа ныҟәагьы аамҭа азыҳәангьы абри иаҳҳәап часак заҵәык уаԥхьа иқәны хымшагьы умфацкәан иаҟазаргьы ихаҭа ԥшьшьала дааханы абри уи уфандаз ҳәа уахь иаахоз иакәын, ма иаҳа ианеицәаха иҩышра илшон, мап анакәха ихаҭа дунеихаану иҩыза дизымхәыцӡакәаны ус еиԥш иҟазоз уаҩԥсӡамызт, гәыцхьаны игәыҭәны дааӡан. Руслан Михаил-иԥа Барцыц игәҭақәа рацәан, урҭ зегьы аԥсҭазаараҿы раларҵәара дахимӡеит аҵыхәтәантәи аамҭазы игәам бзиара инаҭоз ахьаа иахҟьаны. Археологцәа ҵарауаа иҟоу уи аус иаҿу, ҳнапеиқәыршаны ҳаидгыланы ус ҳамур, ҳҭоурых баҟақәа ҳаиҳаҵагыло раԥхьа рҿаԥхьа ахьымӡӷ ду ҳгәы идҳарбо гьҳамаӡамкәа. Руслан Барцыц диҭынхеит иԥазаҵә, иара игәалашәара наунагӡа ирыцзаауеит дыздыруаз зегьы. Налаџь Хинџьариев, Алықьса Гуха, Аԥсуа телехәаԥшра.